Now, Akwaba and Faumbra Gun and Sam TV GH so. What friend me, Adjoa searching him. Sure, me can anokre. Echere Asante for in the name of Otumfo or Teku Kwaso, Yamakase. Won't na meda from yes, I video we. Say Asante for say Mumma Quine, na Kelvin Taylor. The tuning and Sikumase, a Bouda Mansia. Coachi Otumfo, Asante for Monumiam, a tuko. A sibi, make a fat. Monumiam, a tuko. Asante for Mumma Quine, Kelvin Taylor. And some or Kafa, you would have when I meet him be a non big da. A boromeso. The say Kelvin Taylor to me to 29. It would have Sante my sass is swa. Monsieur Asante for Monumiam, a tuko. Na koma ye mobi wokra mamono. Mobu buya koma. Ye can't see no bit baby, a dear time. He? Nipa ba ko pen to me ye campaign Mado Muhammad da. Don't Dramani Mahama, Nipa ba ko pen to me ye. Nye ba ko for the to ba my excellency John Dramani Mahama o. Nye ba ko for. Moa mumu bi ne mo na media no so. Kese mo na munimi kasa na manam social media kasa. Ye na ye campaign ma NDC ye na ye kam nipa ba ko pe ntumi na o kasa wo media no so wie na ma fa ko kromaten ko to aba amana wonim nipa dodo a obi ye se wo mo a ye campaign ma se mo to aba sei wonim ye wonim ye na ye yi ye ho so da ba sa Asantefo mo makwa na Kelvin Taylor tutu na be si Asante masa so ye wura Otumfo asase so a mo Asantefo mo num yam no etu away ekọ monum yam no etuko moma ye de moma monum yam no etuko me na endokore na ka kire mo Asantefo makwa ma Kelvin Taylor bakuma se monum yam etuko Kelvin ama Taylor Kelvin ene ye wura tenase o na ase otu abebi okotoko hene ye bo din ani obokun din ye wura tenase ojenchia isanse ne ye okude wo yi Asanteman hu musuo obompa ya ma Asanteman ti ne wotena na adwam ejenchia Kelvin wantimi amabi Kelvin kasa tintin entoponko kasa tintin entoponko na wabuza ho se already yakobo me say Kelvin Ghana no ya Ghana ni obi anga se onye Ghana ni o ya Ghana ni 16 region obetumi akobi abata Asanteman pa de yi wadwin fi o se obetumi wura Asanteman apie e ka no gwa na akire o Kelvin utumi wura Asanteman na nka pese wa wura manhia Kelvin ka oti o ye be tusi gadwa mi don ame asempa na me ka akire no kasa social media mouth talk ene wanya wachidifo bi no mudi wachi na wo so so ena Asante obetumi akọ obi antumi nya ohwe obi antumi ase wa ama beka bibi kire watiefo ne se wantumi ama manhia wantumi ama kumase beka bibi kire o Kelvin se so team se national security na ade nam no o betumi adi wachi abon ho ban a be wura kumase apia agora na wudi o already yagobo aya na misiro utiwe enwa se nipa di wachi enwa se ukasa nipa tie because from ahemfofo wadi omatem wadi asofo atem wadi ahemfofo atem wadi nkramofo atem che se umu ade wadi obi atem Ghana no me se obi abaso so a o na nya Asantefo wadi ye maame mo atem wadi ye henatem ewura pemso a yesom no wadi natem ti wo pese wo sa ba maybe agro na wudi ka me agro na wudi o enipa twen amanfo twen wo manhia wona ye adwen se wo twen wa ma Kelvin ke ba kire se obiri pantampram ye di ne na masane atene slade Kelvin Taylor wo be mesi kumase ne hwe to ne bedin obekwa kodidi Tracy bu ati se wa bi hotel no se mo mre me jollof ni bi nti wono de nanu ne na se ne nam woni pe bia wa pa aduane bia ne kwate ano ye ne de ebia na dwoma ha mate me pa to se ne ye nche MPP for mamu nsuro oh by the way mo twen ansa MPP leadership me pa to write a disclaimer why we anyam na musuma me se me meye why eja mo de nche ya e be hu na papa ko dua akotwe ne pen
That boy in Canada is not us association. Please ignore. To any me you went from answer. Why? No mom and then Kwasia penny no soon away. Kwasia penny no soon away. I feel you go back to why he's not a smart man. Okay. What about you to me? What about you to me? Say, o de bebo on mine a constitution holding obebo constitution no by tini constitution no ejina so ebua obi for because of onipa ne conduct and now onipa ne niame bia oye against no constitution ne say wafom mra asotwe say ene wo hoye den edema oye nipa na dwene epise aboa adwene nti udie onim se ono koseti sa president na ochine obi so be bi onye outside the box thinker. Mahama is an empty chaff. Me say president ye be di ade amaye ni na dia na dwene level no wo low grade dia na dwene ye boka the lowest grade John Mahama. Because the mistakes are oye ne kanea ye de pamo no o ta so ye san kwase ade ne nyansa be no osua ye woni mu nyansa enye didi atem nyansa no wonnie John Mahama no woni mu nyansa would you be a energy ministry oni panama ya to within dum sokin wo san be di ade a wo se san ko na san be the main minister oni mu nyansa na enne no me pesa me ne Ghana for kasa kakra fa Endra DC ye ho dia Endra ye te ye ne se eye Supreme Court ka me hu ye de asem ko High Court wa the next appellate court is so mediko and the next court is so mediko appeals court this time the Yankwa appeals court because if you see a child in one time and the masupu and any Supreme Court ya kwatnasia Kwasia mpafo enan bi womo no say John Mahama na appoint wo muntie so womo ye John Mahama adwuma na ma no tumpolo lawyers bia womo adidi enkrofo ho konkonsa saa twen ya promotion akopem say John Mahama be ye president ese sebio obi a wono authority Asante man achem bono the tribe ben akwa win your obi a ode ye constitution na eno na ma Ghana ye Ghana no efa anwem ehuru no poto no obi a otena ne cubicle mu ewo US eka kire Ghana mabunu say yenkwa ne yenkwa den yenkwa hye ayalolo bases na yenkwa so chaos because John Mahama enwini na what to me AY3KA case ni mu say won ko free. Now one video am hu ya e break him heart and am beken. Muni Mugabe NDC fu ni bi. Why ye adwuma since radio gold time. Ya wo journalist fo a ya ye adwuma dia ma NDC free tete. Nanso na me ka kire wo omo rent so a wo mo freye no mu bi wa buruchire na ya bro musika de atua rent. We NDC ni am no kasa. You keep loving your party. I just want to open your eyes to how foolish you are allowing yourself to be used. What way sabion prebiasa